telling you. Oh yeah, there. What boy Bema? What to Usikano? What to? Me can say what to? Go be 90%. Bema nya sunie na wo de wutia to no so. Kasa metio. Yes. Dem kasa sam. Dem kasa sam na mutu a mukika ka wase no. Busia for na dey bubu bi so isu. Ne Bema na wa de won kwala mesa. O ko ejuma won ban. Wakwakwo han den no ne oba promete. Anna, abi wo ha wo be friend no wa bisa so no wa chance so wo bi. Na me ko ne ma o kamusi. Me kase ne test fridge mpa. On top am me so akọ fridge. Ne root seat. That dem ha wa ko ade akwakwo ma na nya ko ba. Oba ne timi pon eni sukura ma oba mu. Madam, oba ne na abọ na eni su. Se oba no be bro anazo didi watem wo hwe reaction na eyade a obetumi adi dem a ntem ajai giant nase na fe obeti wene no obi be hia na ade plaster bo omuma so adan ya oze ai ena na no akua na de ade bankuta nya ye de bo mema ti me say na za sister bi di bankuta bo ni kuro tanka ma bankuta na bu Asasa na sia no na omo nsa na odumi. Rasta. What's na oshe in Tampe? So no waja winner. No. Na wonte mi dai. Empo se jano kura si wana so de bi na wonya bi no ya. Na wonte mi di. Or the fat appetite. Yes. It's information how na wo si na. Na me tini na niska. E ko to wi ni bi se on ben no. No mo fie ho. E wo fie ho. me ene na me kana me mpe no bra ache wade me ko ba bi se me yi ni ma no me yi akoyi paint me do fe na mu se paint am me yogurt ka sie bi se me pe de so wade me ko mo me yi akoyi paint me nwene ne ho nti Problem ba ko. E wa ba no ne se. On say teachers phone bi so no mo pen kra no. Ntimi mfa wakoma enkohwe bi ba. YƐMMɔ NKƆMMɔ, YƐMMɔ NKƆMMɔ, YƐMMɔ NKƆMMɔ, YƐMMɔ NKƆMMɔ, 106.3, YƐMMɔ NKƆMMɔ. Butai ben kurane si weni so YƐMMɔ NKƆMMɔ suku ko biana ejuma ye biana YƐMMɔ NKƆMMɔ wo nim die bi na se wo pese wo de bua o manyi YƐMMɔ NKƆMMɔ se wo kunu so ma wonya e ma wa be mumwo YƐMMɔ NKƆMMɔ on Adom FM obema we futupe obema wo cranshe obema we ni daso ma YƐMMɔ NKƆMMɔ Oba papa wo huye na o YƐMMɔ NKƆMMɔ Oh, a good woman is priceless YƐMMɔ NKƆMMɔ Emma so on fa so pa YƐMMɔ NKƆMMɔ If you educate a woman, you educate a nation YƐMMɔ NKƆMMɔ Eto beche or how be a dawa reni muno YƐMMɔ NKƆMMɔ Oh, neto beche YɛMMɔ NKɔMMɔ YɛMMɔ NKɔMMɔ YɛMMɔ NKɔMMɔ 106.3 YɛMMɔ NKɔMMɔ maybe one wa fa do for no trust not that shit I wo ya mama kai modofu bi odo so ayo mo odo tru maybe one wa fa do for no trust not that shit I wo ya mama kai modofu bi odo so ayo mo odo tru maybe one wa fa do for no trust not that shit not the name day odo yewe one wa fa do for no trust not that shit not the name day your friend me for Nelson who tie YɛMMɔ NKɔMMɔ wait till my me don't fe menye jina wo Mama kai me don't
Easy bars upon bars. Ebusiafo. Enyumere topic yi name say shine. Ha. So who social media topic ayebe ya say shine ye friend is saying fasting. Ema nyankopon ti nyankopon hu topic na enyumere. Wama unam wiase asa onam New York abonte so awonko a. Okumakra. Okumakra and the topic here come out. Okumakra and the topic here. Wow, ye koshini uhube dedi. Wow, kano crab so nyame. Ebe mo bie huno. Topic here na ma shine worry 2 years ago. 3 ana. Aha. Enyumre, yesi cold weather, warm beds. Must every visit end in abose ansana maka. Abonai. SEX. Nende wushe mi social media executive waha. Diana menka chino. Me we make a topic ni chi na me hwe space sha Africana. I must say I know busiafo me yema nko no na etwa mi o na nka obehu no. But don't worry, dem ni be twa picture na me post. Enya easy o, killer vibes. Se me hu na makai Nigeria movies here small bi so nkoku obi. O space on bo she no. Enu bi say me hu o mo. Me te ha 360 me hu me ho. African, shout out to you. Space see the just say you spot there. Say na kama host show no. Killer Sumi ba kope. Na Dr. Shine Yamisha say would show you but you say and then cold weather. You say awo. Say awo ba na empemo ehia. To say ukosra wodofo a onso obi wo ho a awoni nya ba ya na adwenbone aba ne time ne onim say okọ ne boy ho a na ne girl ho a na yiri be fie ne dia na ne kru be fie no ade na na eba besie adenti na o say eba ne saa time a awowo mu nkoa na o say saa adwene ne ba why kwa na de saa narrative ne ba ye say awo anas wa enwum na enso be enwumi ya sha de sha say awomi amama kai ede na musicians is so cow because omu nyina omu to nyuma na awode me na ma fi odo awode nkwa na to me fi odo na me say e show de me dey ka say ma fi odo because ye nka ne sa ebusia ene no me ne me ma me prophetess Grace Afeni na me apostle Benjamin ene betwetwe nkomo na shine wa guest and odi abi me ferry o me ferry nso se me ka mo fa nche me wai prophetess me mo akwaba and apostle Benjamin so me mo akwaba shine patcho san so esi ni because topic na me kind na me show sad me ra na award me o but me ka topic na show sad me it just a powerful topic to me patcho on the AC for me. Yes, the Grace Effect 2025 ebedo 31st August a Sunday meaning pass a Sunday because Saturday no me chiriba me no worry on the 30th of August and my music say media to calendar no so because minim sama nkwa sama befi into osebeko see the Grace Effect 2025 with FA Grace. Oh, okay. Live recording concert air koso 31st of August 2025. Jumedi ebe koso Destiny Arena. Makers House Chapel International. Kwa benya haya 4 p.m. Guest artist a free America abrochi memu eba Grammy any multiple award winner Jacqueline Carr. Wow. Woba and a Ghana so son creme de la creme Joe Metal na be na obey fe Grace a Joe Metal kan nye dwuma Joe Metal Pastor Isaiah Fosukwache Sisi Chum Kwekute. I just love that man oni fe Grace here combinations no omo two praises renditions na jai nyamkopon be sane Lordina the soprano Team Eternity any bebre keka ho tickets no yeso ye student shine ye student why di card nda so
Se me we school by ID card no and one am the beto nya dia meko as normal student ye nyina ya 100 Ghana cedis standard 150 Ghana cedis VIP 300 Ghana cedis VVIP 500 Ghana cedis mo family of 5 ebusuafo enuma 650 Ghana cedis enu minim South African betumi afre Joe Jeko no afre nkofo akeka say omo so omo ye family na mo de your friend is saying me nua be my de bi osiri kura friend say mosquito ka ho mo de be ka say oboa wo hwe mosquito na hwe Africa omo nse why na na chi ba no ye be sa akemo ti obi atolide Take the show code star 928 star 428 hash. It's in Pacho. Jewodi and Ebe they were live recording and saying Jaija you are there to YouTube near the media partners Adom FM, Adom TV, Joy FM, and a Joy Prime, the Grace Effect. Asempa Walk with the Stars. It was here. Ebe do September. Now someone him say my birthday is over 17th September. And 10 years Walk with the Stars 9 year day shall see 13th Saturday 13th of September. Yenina wa wan ko bi no age utro book now the send a book. Would nim now we present our ha yenina ye komisrew 2025 Asempa Walk with the Stars back or say with more punch inti why ready sada no Adom TV Adom FM favorite sports political entertainment comedy acting personalities ni nyina ehiem anopa no num ekopim anopa na do baako 11 a.m. Saturday 13th September 2025 to get ready so beba ni anantini atinitini yampum ni yewie so a ye diagro e diabo bebe de pan timpacho mombra nyumed ejumedie nyumeko aso ya sene ya Ayuda app or say abba ko services bebre Franco Trading Enterprise say mo amonim phone papa efie medima for herbal clinic or yare for udima for ne hwan udima for ne hwa Angel Rock mixture or so obutentim and a Sinomi instant noodles or say try it love it inti ebusia mombre na enye the habitat fair so koso inti me pacho wo you be a why wadwene say obeto 9 de wajesu joy habitat fair ebusia back to the question say awara side me you were live our Facebook page Adom 106.3 ye try you go home misrew a very important patch share ma odofobi na ono so share ma ne dofobi live okwa koja comment me say foka hi to hi everybody you were live wa Adom 106.3 yes also were live we in Facebook enti obetimi akọ na wakwa koja o comment wo ho ye be ready e dia ma munti enene ya hihye show yi me producer share weda no no ka said that we need something like this emra awowo mu nko a emra obeka say obi mpemu aye hye ena I was say ye besra wa I was say woni obi ye bibi ana aden kura ne tisa you see ladies first to measure see free prophet measure see free prophetess mommy KP Collections mi chia when you o gift me rose near there God bless you or share live e what TikTok inti mommy Ma shine no you home. Oh, and there's a shines in. Mankasa na the baby. Makasa. Yo, mechia Adom YƐMMɔ NKƆMMɔ etie fu nyina mi de bia ye reda wo bete na so nsam no ye daw. Ena afin so mechia dasebe ko be so to minja wo ziboda Reverend Abiam ena oji ahoho JP wo our national president national house of chief president ewo Steffi Anyaso na mechie mu nyina ena Michael na John Bent mu nyina anto da mechie mu atere na kwame na tema asemi de award no kwasem sa award ba odo obi anya obi ade no kafo ye kuntu blanket nti se wo wona se nyi bia so won kafo won another wo bi wo nche na de na ye blanket eno wa ma shoe ma ze shoe bia ba na ehwa the me shine na wife the me auto blanket no that you know awo your be your blanket no that because the me adwument so ha nti sister no or the blanket no that you know na stomasa awo ba na se nyon kafo wa onya agro de fumu nya do de fumu
Wow. So okwechi no ba umpa boy ne wate fa no brantam na onye ntam no fa no show ne bi tima wo de nyipa bia wada ibia no show kakra ibia no show be se no show kakra be no show kakra o kan wa o ma wan kasa e feel there e okay pa na se so badam so ehum agrudi bi wo ho se okada wo bue o de jam no bue no e bantentam ono confusion wo kra na awo no tum mama mutum mojitumma mu bueja obedema na chede bibia ye akọ smooth bibia ya asomdwe tima awon ba adwuma oye no sesiefie sawo ba o sesiefie o awon fa confusions wontem no awon mu no wala awozo no ukune so akọ no wa ba chede enyim soro kra ba se rough bra se rough de chen na so adwene de in that bibi besi nti senyima bimpo na okoro no kakra bia obala na chede enjumo to nkomo bi adano nkomo bi adana asem bi na wa ye mistake onyim de awon nto shedot asem bia wo so gine do pe na chede o da asem si nti sa wo ba edwumo ye no sisi awofo wontem awoba tumo sisi awofo wontem omma adze bi nkoye ya intama o de wankasa letem ne hu de me bri ya wo aba eshu so baba eshu ba tami bia no obi da won che krafo de eshu ne ntete nti sa wo ne ba o de mu bibia no mu ya tight o ben wo ye nti sa letem na nyi wo kafa ya kawa me ka cho de me bri na o de fa wo no mu inna me hu da wo dodo e hu de enjuma wo ye na wo boni na hwa na obai Papa Youngson anya Papa Youngson bia Dr. Shine ndwum no wana na oboy Bessa Simon okay it's odwun ho nyim de awo wo ho awo basa ohihia bibi odakano ho mama mpere me busa de emra awo abankotin na osre ehia wodofa wo ye bibi ana tomate de brenya edu ewi akukọ de bia na so brenya akukọ no oya soronko enti se brenya do bia im da afia so bibi wo ho de ye ne yen wa gide bia wo wi akukọ na sa afi no so wo ifie wo kwa akukọ na wa ya adofoforo bi se June July na aya wo ne ba wo ho enyo enti na May March any April months do so enti se June July na wo ne shas de August ya wo August nso na wo ho na se August awo wo ma da mbre na nam so hyeda o yinanyim kakra kantiktima mese se odu da mbre na wo de obia ebi onyin wa wo ntentam so wanhwe ne ya ina awo ne nti ondwe ho mpo da obeye bibi na oza abo ho ban ntima na oza atum hirim ina bibi asi na chido yinsen obi ho a onyin kunu ye ya wo hye mant da odu da mbre a wo de ye hwe fi September October de kono nkrofo banyinsen papa da mebri no ho wi afimpo do be bobo ho ba no ibi okwa na ba hye na chikaka ba na awo ne nti awo de na tima de no bi po na blanket yin wo nti no kunu ba pe na chede nya blanket no nyanko te penye awo fo ebie na wo ka bom na wada nti tima da meso bia do bi wona se onye ne kuna yakawa da mebri a wo abai ohia wo mboa se nye wo yira yakawa da mebri a wo abai ohia wo mboa o da na so ahomache ne akọ adwuma mpo a o de mutum mo ye biri mo bu agima short one sa na nye etume ya hoze ne ahihye wo nta na ekogwa na akọ adwuma nti se nye obi yakawa meso bomade na nyine mbom ena ndadu alite hene let's say yani ye adwuma ne ye ma awo no ntu tima so bede ma awo do crash obete wo ehun na adwuma no yes size jogging ya mo bokwe aje sa anye gidigida ofen na awo no bokodara ato nti se hwe mo ko jogging na mo wi a mo mo sure obete binom dem na mpama no so nso exercise no so te se mpama exercise na ba o tima mo do wala we no wala mfifiri awards on na mfifiri to on no ma hoze no energy papa no wom nti no shine mo pocho ya akwa maze nchu kakra ekwa afa ni na hyem okay maze nchu yo ma me da se me ko apostle so hey Dr. Shine
Dr. Shine, they are same member. I said more. I'm agree with that. Dr. Shine, me nyata fu bebre because obi tie che. Wa share down so the asofo so na. Ai. Obi to me confirm the topic. Me catch and confirm say me producer editor o etima o boa o say. O ya o topic obi say e one na person we. That's me yimpa ho adwuma te. O ya asofo na ye ho adwuma. Ah, you. Fi so si form. Tina asofo no because asofo de omo ya na etumi kire ni. Mo kwa mo wankasa. Na say agro na ye na ye yimisi. Medical in check ma ahefo ni etiefo ni na. Okay. I think say na ma edikan aka no. Enye awomrem nko a na betumi ne ohukafo aye bibi. But awobre na more ideal time because emre no etomi bi na say awode okra na onnemu yedin. It's difficult to sleep. That mean twa no obi busa a question say Rama to say tima wo ye widow so out den na obeye. Ukunu ewu na wo mu a obeye den. And mommy di kan sense op blanket kese pa. Oh, that's not fair. I share blanket na best trading nanka ho. Say me busa. Se no go wu na so onyi bia. Onkoto eya na. Onyi bia on dey on find them be mbo no ho ban kakra. Ma banzema. Me bia che de blanket na best spread nazi. Wa say na go o say no. O say oye widow a. Can obetumi use eya na. Also obetumi use dildo ana. Dildo no na. Aha, man poji. Wazina. Wazina we use na. Inyo. Oh, wazina me show bode bomodin ye because adibiara in on kan yimpa bode wono otumede infected ma. Inti sisi ano be ye de. It's on shano do na on me say wokunwa if I stand wokunwa afi ansana where you kunam. Inti say afi na wo ma. Santa ma afi na wo nso aba. Na wo no wo feelings. Ebe tama for before the 1 year na maker we will for no okunuwa tima the mazin don onyi meyo o bi said I be make the way we fresh na ebe wo feelings oh fresh na ya soon as na wo feelings ya unenti dem na make na ukunu ewu a wo give sabri gum kakraza my sound say enyi papa make dey ukunu ewu 1 week 2 weeks 3 months e wo feelings o cheda wo dey kun won na wo tumi no mmenfo no na ya duduara se oduwo mpo na ya se wo chiechia wotumi tibi ne nsam o man benyu foze se benyu ze ne you nde ya bo be mu papa na we ta simple for we chi ne what are you talking about no chekwa wotini nsam wotini nsam na mesi afu de betumi atena ho 10 years 20 years poni yen ye hwe mesi afu ze ban benyin fo man na mesi afu so de o ma na me ka cho no won po na won so wofo won nature binom won kunu won po na binom wofo ndade why function o enti won na wo so won so nyame no na wo hwe won ye so for kasa na ma asam na nka man enti them American anytime you can have intimacy but to me I am pay my grow but the ideal time no emra weather no I them go say I want the cry shine be bonyu we ma me why o partner no mu have engagement etu ma won cry said the weather na ye no said the weather na two is better than one yeah ba ko no be wo mu up ba ko it's the ideal time to have intimacy with your partner and the samrena but I say topic me say must it always end in sex oh you can't sex atima a broad but unfortunately no go for kita dream me say sebi pema grow last minute hono pe they limit it am can say hono pe and they said but you can have sex without even penetrating it's in a young more bianti as you say the weather no ayesa ne there your partner must be close to you. What's to me? It's more by some chere se whether ne yesa na se o partner na anye close to you I den sembe ba na. On say e ba ne sa na mo ha mo. How? Because whether na yesa one of the things say to me bu obi an say mu have engagement interaction e ma hit eba. A generate heat. It is a mo separate mo ho a obi ana ne baby no mo punish mo ho. And I did my was most awarefo bebre no a man titiri most of a man as a ferry ho. It is a obema no initiate oba no do or fele it but all initiate but to be OTA and let's understand say you can't it so no you can so bound to mean for a match
but enibiaba adisuaba when you need it let your maukun say uhiano na ya womba bi wo honso so a se ono nso o mood num na so okoben ni kunu ani kunu se mabre ya womba bi wo hosa ebi ma ba medi e ma be ka o masem a kire me se normally no normal say obema say normal sana yen feel say if everywhere no obi anim so obema na approach oba that's the norm but you some marriages be on ba no so bre because ekunu no enye so cheat ana bibi obeba e na me dem abre onu mom na behave to so oba onu mom mfa ne ho carry e ba ne size e worry se bema na abre oba no what did you do and I make case you must take charge. Okay, daddy, this is the complaints and lady ma so omu to meet now 6 months. No omu have intimacy da. Into oba no beginning no say or feel say normal say e was say nukunu mom na approach into realize say nukunu approach no ndi or no that's it. Oh yeah so na be man ka chen so abre oh like I say into a putting off say senka me ye no wo dey say wa bra jamie say me dey me akasa metimi aba be ye ma dey. But the man was not giving way until at a point no kwa obusam sana te mami kunu oye nkofo ade bia na am so don't jump into conclusion me am nka so cheat me so am nka so ne be ma foforo exactly nya abotre fane tena se ne busa no exactly o so obusa be ma ne so obre na wa bre nyenye bibia afi last o so oba ne bu no mu ade nti any he saw the sabeka na msu no this is because sometimes no oni ukunu kompo na se mu make up and no kwa ma obi are fi exactly. Exactly. So what are you? It could be possible say Bema no problem, health problem. Oh, daddy. Because Sima. Nya chuma na say obi o pese o ha oba. Say only oba. O ka che na dan for say o pese o ya ma oba no fa nechi no tumi ja oba. E na oba no so say enye wo na be mama ye boni o. That's right. Enye adwuma say meti hei. Nti oba na ye na adwene say ene o tena ho. 1 year na nikuna amfa ne ho anka na obeko straight to court o se enya ade a obeko efie de onso mo empower you go into end straight to court yes here we unopposed divorce me pona minim se wo kona wo ka che o mo se 1 year ukunu mfa enya marriage bi is yen hu na as marriage because man gasa mo nye null and void no yen bu so obi asem kwa pa ne de ama wo that's it because the internet make us because say odo ba na se wa brekra or the inside count no they can be sorry I tell you into any you have a problem that's it into Obeman we decide to say don't know I'm kind of say your husband he doesn't it's better you work out and walk out so that you be free because one say man ade I was a tie for so nyanti ase ne say eba sex empema grow there are a lot of benefit say moye ni year couples no will enjoy inti enye for production yes say empema grow no ebema ya wo ba enko a empema grow bema ye enije enko a benefit be bra partners no etumi enya this is anti ase ne wo ho a you first of all even prepare the mind of your partner. It will shock you to know say about over 90% of women have never enjoyed sex. It's always about bema no into oba na se be ne ho ba oba na se mpo de enfan ho no we jana to no ko and many women are dying as a result of this. It is oba enjoy sex e was amri mu a mumie na wase munya mo ho ntiase so ene de ebeye ochina de ebeye because men fa enko hye oba no emra onye krado men fa enko hye ebema timi men ko force oba no emra onye krado prepare the mind ejume mo no start ya send message obebe fie no start to build it up oba so bema no bebe fie no put up some dress be any case be no no so hu say enyumire ho no ebesi it is sex no before mo be kompa no so kra no na mo start it mudu pa no entokwankwa into ono oba no kwa putting in wa shutting the body down say forget it but eku aware most of the women are suffering from this as a biona menye na menko we that is what most of them and they are quiet about it. It is a utie ya ma wo yiri any enje prophetess edika ka say where the way ya di siesie nioma ma wo yiri any enje to bibi fie dwum na fabre no na mani hu say ene e special day
Now what treating I did Valentine. I tell you, I don't birthday. But my man also Valentine's how rubber in the MPB. Rubber flowers, I tell you. Dr. Shine, Munya steady wo. Rubber flower, motor and you several boxes. And no. But sometimes the man so amunye show kakra. Musu munye show kakra. Saturday was my birthday. That be Saturday my birthday. Oh, Saturday your birthday. Last Saturday. Me be family na try me add there before mo go out. And I'm me you say certified come on me I have to rush to the house. We do the dressing chair me. Then you have to take us out. And I'm saying, for what? Today is your birthday. Hey, because last 2 years, my birthday that your friend says Sarah, producer, TV. Sarah Paroka James said to me, "O birthday no ya be party we abejuska." And I'm say also a party now o me didi agumidi mu ya ba beto am so he 17 September enye bi shine dabi obi kwa de make aduane African wo de mami bi buy oyo pa mesrew by now no jollof no what started to 13 tomatoes near ade so won pa ho asema chicken no so to be chef freezer because my birthday ne de say oyo be pre birthday will show you so that's right. We are main birthday so TV. And so they buy radio as about TV. What they call Mr. African first person in birthday as Mr. Every birthday. Every birthday, Mr. Impossible Wuniama. David. And there was for baby and baby phone lines ni momo die. Eh, and they bet since them. Who say what topic be any or more free? Topic where you are man kwa free. If you also are man kwa free, and then we are man and man and be free. And then they be mixture. Tama menka bibi kakra. Ansana me busa. Okay. Na so for bibi na won so e kan sister Nasam. Ansana separation kakra ba wo awonum no. Bia na bibi record bia na besia no. Onye enwe ntisa wolfo so moto wona say e be a mistake no wen wanje ho a. Bomoti na mane hu. Eyi nyedam azine what punish your bill because say you miss why cool no one can say if an apana na sha say eku edwuma na sha say to nwum wadwum de bibi besi bibi besi na chede bibi besi do na smile come that she besi no no smile na so and then so bibi besi bibi besi na ntamala na chede mofuma no kwa mwa won ten mo yen na mo de sro na chede yin bi na chede wan ka so de bibi besi nto be fie adwuma baba no wala besi no 19 no sadse asakakra 19 de bi mama ka wan asem 19 no aya wan ye mo ye kama no asesi on kama ye wutsin na nyime ye kakra na me besi no nyipa hu wo abonten no won de bins no wafia we na entamala basic never done change basic that shall for them oh yeah special game na but no na sabi basic no ona na de na pay na so do cry enyimbre no sesa basic no na fanitsas buene ne buttons ma no na bomaze buene buttons ma no on sesa no nkogwarambra na oba na okonyina na dwum ye nda bibi besi ntse de mazi tum kodo a o ma mofuma kwa nwan waje that's right abofu na dwum da wono obon de nde wona wanyi kakra obon de enom de BBC e mo hwe mesem daddy ne mom nwan waje na de man jinto ya so nko o ba de was so bad but today won de BBS wo fia wo na awora manso wo me no oye musu na sofu na asam no obi ba catch some de mama poacho me kun azoti ye mo ho man de bia ono oba no pedo onye me yesesa kire tamatam wa patam onye man ka hwe we tam na eguo wa kama to slave trader enyo wa kama to na nga owie na sa me waji o me wanjo onfa no that's selfishness papa azoti mtoma mintum nkan kiro bia na adina hom me peda me catches bia na waka de sabi ma say na mse hwe nnemre wiase ayakwe insay yo manentnas na kache no de me che no kono mfado echi okwe bibia akoye enti bibi wo so wo so besia man ka de obedema na che da say ka zo ho mo ina mo ye wonam ko
obi anyi ne yanko ne ni impadua dutum nti no oye better dey bibi ho in dem ma baka chibesi wo so sabe sent bi wo no a owu kun botuma tabo nyina kana to bibi atodru bi tabrende use the medri na me hwaze bi na chede mo gige mo ho kakaka za akwara wa no ne nkunyimdzim na so tedam na hu mistake bi na ye wadwende o me hu dey sent bi me hu dey ndzem bi nkoye obi okrampa ompehwi ti mo bi no fua ma chede efu no wadze boti krobe ye ibi olufu so on use bibi mpo na we the express play no mpo wa kama chede mfifiri kakra ba na sent ne ye yinti mo poche so wo efu a bombotin me wa pa so me esi nyina no o de itumi ye ho adwuma na sent no ofuo na ho angasa wo ye kama enti me sawalfo me so na wo te yende inde de tima na tima ka de asam ne ye me da asam no yi ma pa because nyipa pebre eyi no rugu na awar sent bi ndema bi nkoye 7 na pints no wa sha 6 months what is some kakra debi was some kakra mo kun da ade fufuru bi aba won yize ade na tuma atwema kuma ma bibi besi na mtida ma na ode no subalo kwa ekutu no wura na o wa abonte no me so bebre menyimfo abodo mo kam mo ye nom bia na me kan aka ye wo bebre wa abonte na punish your wife. What's me as an eye, Miss So? Why your bonafa no? Nama or donam can dono on ye juma. Na yes, says no so that says Yanny nano or yamp magruzo. And you couldn't zagro, and you were in zagro. Mo so mum be Yanny nano bado. I don't know or donangas and on yes, a binkita with them come. Some more domo. Tami bian mu da mo ya bofu bi mu da mo ya tofi bi mu da mo ya ade bi o ya dawa obi ntuma sesa so bedema wonu kwachi no mfa so wen waje no wanyina odom mesre de se de bon fa checha ya de bon cha de madide obotuma sesi hin na brabo ma bibia ya kamatema me gidile ho a wote hin no wo benya ho mfa so obe yon fa so na wo be friend so won ka no kwan de and then the tutorials the magic from Bible ai e wo sia for and we nti adoma wa ye hu but eno enye too late ubetimi akọ back e wo social media Facebook say I know akọ rewind so African say utumi ko eche na wako start because and the vibes upon vibes what you say enche maybe phone lines no enti no mebusa ye friend say prophet and so aka ubetimi rewind it live no Facebook comment me kwa kwhwe me chese me ferry and the shine etumi ama me atena asofu eni me ebusa sa question we nti no se a shine heaven se me no na eko ana mami nya me na no bo bese na begini bia oh don't worry it's no mestra man fell bibia ho oh ma me fair kakra man fell that me catch opi oh ya so good girl it's no ni nyina aka o na eso hey okay piaga say YƐMMɔ NKɔMMɔ ye hwe mo live wa achim asafo Grace afenyi mami na ete ha na esa commenter is mami me ba wo mami is macho me ba wa o chede o social media executive mami dia wo boa kura me na me di PR edwuma na edin o moye meye pa it's your good evening mami me share live from Asaman Kesi okay Sarah also say good evening na a special greetings to Prophetess Grace was say energy nice na topic ni nice pa for emebunu afi no mo ba be ware na see the real cancer see Prophetess Grace de bia oka asem ne te se ne etie o see oka reality na emma discussion here very educative and lively. Sarah say Prophetess Grace or the Grace counselor and a prophetess of our time counselor papa yeda say Sarah my do your oba Sarah Owusu Bright Kweku Sagacious. Good evening, Mama Grace. David Techimenton. I say greetings to my dear wife, Mrs. Harriet Alexandra Techimenton, and my sister Sheila Coleman Lakai, our work community. Nai. Ochinam de Master Sandy na or the aye bisanyum so Eddie amount. I catch all the action. Adom 106.3. Tebusia, uja commenter. Den.
you be ready Eddie amount and check. You be a phone lines. You will live. Ewa your Facebook page at 106.3 FM. O share no the amount do be so share. Amount no so aye den. Wait here in Sempa e koso and topic ni muham. Pa all the time. And was say awoba ye train ma awoba. In say awo in say shoe om dia yenye hwiana. Oh yeah pa. Ya ma light off aye yenye. Yeah. Mo ye sure. Tima. Yes daddy. Prophetess. I didn't kwa so na won kwa ntina ade ne ba ya adwenim ade ntina won kwa meti ase. What say ade na ngasa. Na person just say light off the fire. Heat ejuma. Ade osheba. Enti say awo mu a. Prophet. Take advantage. And a prophetess of weather. What say Tima mommy kasemi is very important. Okay. The reason why I worry be problem abemu ni say yen papa mo di kan wo nyame mu no. Omuhunu say e bampem agro ne sa neoma na en wasa asofo e kan wasem eti ntumi ankyerɛkyerɛ sa neoma ne yie na di problem aba there is nothing wrong say obekasa. We can mention your mouth, you can mention your nose, but baby wo ho akɔbɔ pa na efieje but baby kono so is parts of the body enti nkwala ne nyi ni na no sa neoma na wasi sex education wasi yedi training omo ofie no yenkyere omo eti they go outside and they learn akoye say tutorial Adam edema if nyame say Adam me need duabai Adam so say if nyame say me enfa yensanka enti the day obidi ne sabe kan hwe anye no afi obetie enti most of our young guys no young ladies no they learn about sex outside the church. I didn't say Madam for be say omoko counseling na counselor ni say your ferry so me na say counselor ni ferry mo amobe ware no onye counselor say nyama bi wo ho a eni said the end nti omo anko read David na me say wey TikTok marriage ni ayeka onye counselor aware no mo sha say nso egu onye counselor me catch you because how can you say o ferry to talk about sex to unkofo a omo nature because normally counselors you looking up to omo so aware so omo aware just omo so aware ntino omo no omo nature but that's a momentous and omo ye mentees into wo a ye mentor no wo very mentee very often ejuma nto so that's the problem of the church until you suffer now with here asafo man nyame de amasho say teach them everything. Teach them. Who can Matthew chapter 28 Jesus said ne amachire mu nina no mochi before no monso mon chire and sex is also part empema gro no and also count bebre entumi nye ne ye bebre ne basa gine ma no enu nti ne bi fa ma ne chiri e bi so fa ma ne chiri e ma affect omunya mesom nti we must begin to teach it from the pulpit. Also for be care about oral sex amo lambaste na social media sanka so for they will say we jade ma we ase for no mo kadam say yen na ye o we ase nti whatever concern nipa bia no we must also have a voice and speak it nti tima eba empemu agora the church must begin to lead. The church must begin to teach. And so amunyo they must and say youth first motivational speaker and bekasa say nti what about nti can we talk about sex in church to the youth or the wakasa tima and we are something kan we are see say waze we are no why kaka baby ejumare ye first nanka bia na nyipa be 5 and as so be nanso nyipa bia mu da shine ye bibi ona so gudo na African so ye na family obodu baby nyipa krope no be ye nti we are no we boy na asof me pon ancho asof mo on because wo so ye bi azin wo so ye bi aban say ye be ma mofoma na wa hyase ye mo hu ye mistakes ye ndo be wa anko ye mo na mo do ma mofo awarfo bebre won na awara say Christosom afi bra o de wo bo eja no na afi ma na obeka tons ebe bibia won ne bra mana na obeka tons o Christopher the mazn pi ama bebre won na awara say kide obi jine na do abompa ya na mom suba no wonu mu na o de kampai bo ma nzama ye ntam no suba ne zonjai ofodam paibo no nko no botum dzeti nkunyim da bi odu bra o da nyo ho kafo hia manan wanje na nyame nkonkro no so na wanje de mota asomdwi mu chene de sofu na afide obebra na sofu mamelo bonu wicked obodu baby na afide
nkatesi no so afi no waka ni suban na do hin no bonsema ye no kwan no reuse nda me saying there the mads onye yiton o ye frank nyame amfa nka ade bia nyame bo abia oye no mo ye no kwando nti ma so there me hye onyima me hye papa sofo me pocho aya nya ber kakra na fasting no doson nya ber ma wife kakra so for ma me so nya ber ma we wukun kakra na ho kakra no mama mfa nka mo ho na onya ade papa yes ye twa no man papa wo nya me ma ye twa no mo wo asetsen so na ibia ndi yawo ti me de ma di na za o mama awol gua obi antase ndi bia me senka na wontum nka nti wakatena sa papa bi to wata so say mpɔtwe nka nkyɛ ne dɛ ɔno na yɛta ho no ɔno ɔyɛ yɛ ɔno na yɛta ho no yɛ hu san na meka me kyerɛ ya mpɛ ma agudzo ɔde no kam no ɛhu nti awɔ no gui no ɔsɛ ɔno na yɛta ho no nti yɛpɛ ho kyɛw obi ɔhyɛ asen kakaka lusua kuna fada botum adzi ho nyi ema wo kunu nso na yi waje papa mpɔtwe nyi da dua ne yɛ wanko denti nyi wanko wo impadua dutum man fa nkam wo ye man bu ne de ono de onyi de so obi se wa abrampo a kana yi zime kire no suso no mu kakra ye bibi ma da mebre nan wanje kakra sa abrampo a wo so ye bibi ma no so na fam enyi mbra chen de o ma bre adan wo tete me dodo obadam pe na amma bese nan wa ato ne mesiafo so ye otma wa kwa adwuma ba na no kun ba obi am enyi dzikasa obi am so na dzina mo mfam kra na me yoka kra but ye bibi me benyin na akoma ntone yem ha obesa dwojo no no bo apie no kun na to oye hu pa ntitima ye ka no na wo tsenyin na ide onya dzo ye yito da makase o me say na oye me daw because bebre da menza me no repra ho no asetem nti rokwa enyima lokwa wala oden hu dem the mazi ina ka ho ma awa no otumi gina ina ka ma yetumi nyam from a nyame sro won mu ya kyekye won de nkobo adwuma wa banti na wo ye na nyele bo game a iso abayin to sama man kwan me pocho bible sin yi won yipadua dutum ntima no kwan no mbu eja na shum de fe na fitima ye kade awo bra oshobra nso wo ye ne mom se ye ntum fa bro ye ntoto bro ye akokwa ntoto de bia akokwa ayewe ho brain bibia wona be valentine wona be no so oduwa ye gina nya akoma na hina adwen hina gina bibi de yi nti wama odobi ode ye san yi dobi edi fofor nti da ye san de nya da won kote no ode ye sex ne ma won so wa ye bibia ma hene de sanyi wukun enye wo ye ti ho a awo no on twinde mabi mbra wadrum nenya blanket bi wo kono fa kyekere wo hwe asma mekayin ayo mami ye da say because ye wo krunum na ye num bi wo wise wo blanket on yeye into one so ones no owo ho into ye bom pay there every marriage obi a oti e bi e bom pay say wo kunu betimi awo me wo anasa o yiri betimi awo me wo because ye nya ni nyina pepepe ye obi om so mo struggle obi oni na ye omo dampa so but they are like strangers oba ni hwe east be ma no so hwe west obi on so na ye ne se ni kunu amba mpo ntumenda because why you used today they bia ni kunu be so ni mo so men compare ohu to somebody ye de busa se awo bre nko a ene wo se ye wo bre won say me can say space me ni kwoto a na e ma me west Wobri. It's why she not this way I the film is akasa Africa, don't look at my face. Ebusia, ye be be phone lines no. 0302 216 561 0302 216 562. Now time neba ne say na ye ekosa no. Really? 9:36. Wow. 030 221 6561 030 221 6562. Nti ebusia ye bie phone lines no atum pacho fra no abonitew e de amam na se metie phone ka che no wakɔhye he bibia abɔkɔ de se Ghana August die nsemboni kwa na ya tia rade YɛMMɔ na fa ye nyina twa afebo na nyankopɔn ya Adom 2026 no ye ne yadofo num nyina ebetwa 25
pepe near the Akura 26 because August here Ghana ya shrenema. Afria dear free ni pa year day. Nyezio August was not a good month to us. We never saw it coming because January the any January started yana. I mean, Yami hu YɛMMɔ no share so. Hello. Hello, Pacho, good evening. Good evening, sweetheart. Pacho, me being the Grace, me kasa free sprinted. Oba kasa me tia mo pa, me tia Mama Grace, me tia Prophetess Grace pa. And Pacho, asamna mommy ye kano many je ho pa. Say, I want breno. Yeah, was Christmas to do a bit me away. Yes, maybe akoko adebia, but Christmas no strong con. So me to say, I want breno strong cocoa. Ya me sure mo be. Na den ma want breno de na strong ko no. Me wo me ne baby wo me ha say ya. Osun breno de antoko anko but I want breno ba. Se ma won ti o mo nka we mu ha. So say I want no a guy. Oh, they want my evidence, Marco. Yeah, that's it. What's in the name? So, boy, or hello, good evening. A poor man. But you're not Adom now, I say. Adom. Also, topic here, I come up. Also, Kakama kind of avoid England, Japan, a good pa. Lana member from Wamakan. So, on so I want to be my point. You want coffee in tem. A shoe, my best friend, YɛMMɔ office or bow. Who tricking na. Happy birthday to Deputy Superintendent of Immigration DSI Augusta. With your sister ya enima. Ya usu enima. And ama Prophetess Grace. Afeni ho mo senya me sha no nya o kese. Superintendent of Immigration, Deputy Superintendent of Immigration, DSI Augusta. Post akese. Sa post ibi tena na mpese me koye army no. Army last rank na yede. Kame background kame show bi no ka sa space we me sha. Last rank e wan me mu dey friend say. And the emeritus ana no yede yin. Eno yede he. Flight lieutenant. Nende na me na me ba no jai shine me srew ensi me hira kwan wo ka won ti na man kwa mi no ka we DSI na abom DSI ti makunku me ya me nie wiki da ma she district me wa me African space ni bi o me ba mu nya mbedwane me da kura me share space because a space of dreams. Hello. Hi, good evening. Pacho Didi baby are free. Yes, me lolo nyame kasa fi suhumna nkase. Okay, kasa yetiu. Enyu me de me bo ma so na ejuma pa mo bo. Yeah, that's na ene topic amuda be de no kwasem. Meni aje ho pa. Na beda prophetess so ase. And I feel you suffer so ase. Ni a prophetess e keni nyina no e do kwai todo. Na de pa kwa wo ho ni ese se wode hu kani wo ho na omuwa no kwasem ukọ no ho aya na edin awo ba kwase den krapo na ukọ no ho a na do because it say on fu go mawo so so den na wo ye nti a wo mbu oh ebia na me fan say ebi wo ha ebia wa yi bibia ento asum na ukoka ana say o manitia so kakra na akoye se ono ne buafu ndi se ne bufu sana na ebe na woni uhia no se one ne be kontomu a na din kakra so eti se ono yire wo ho na kakra na ne buafu a okwan a obeka se ni je wo ho a ene easy se obeko ne ho ana ono ne be dia guri a ono ne be kompaso agro but kakra na bufu wo ho a din se awo kwa wo mu se den kopo din ebi wo honso no no hia pa na nso o hwe wani se wo be frɛ no na nso wo nso a wo timi frɛ no ono nso o timi frɛ se mo da ho ani
nti agye sɛ bɛhyit na mo da sɛ mo kɛtɛ no so anaasɛ wo blanket bi a ɛgya mo atwehwɛ de kata mo ho obiara nim kyerɛ baabi foforo nti ɛno nso yɛ ade baako a ɛwɔ hɔ a yɛnhwɛ ne ka ho asɛ nti sɛ na prophet ɛka no yɛ no kware paa because mistakes bi wɔ hɔ ya na ɛfi mmarima no ɛfi mmaa no so nti yɛhyɛ no meda mo ase yes yɛda ase ɔse yɛhwɛ ho asɛm ne yɛka hello my sister Tuma. Hi darling, good evening. Udini baby Alfrefree. Yeah, me doing the family is I'm a tompa boy pamplam rasto. Okay, yet you. I'm a prophet me suffer what are some papa Nami Shramu papa maybe I'm from one black. I let the Mesa man come over Kenya. My brother now should be I can and I'm a mobile my bubble. I'm sure. Onshawa so, Yamisha Papa. Bye. Happy 60th birthday to Joyce Opare. Ado, what Tema Community One Market. Wefi Sule, what TMA. Hello. Hello. Hi. Yeah, good evening. Good evening. Pacho Udini baby Alfrefree. Because I said you Pacho lower radio ne mame why Mr. Hello. Hello, Pacho lower radio ne mame why. I tell you. Okay, okay. Lower no crash. That only mean kasamfa phone ni Mr. Hello. Odo kasa meet you. Pacho nakana maya de ya mishram tapi ye akoma ya pana ya mode awo dama okoi mpa. Oh, Pacho any dear momo freya na molowa radio no edi amaye na moni yakasa fa phone why Mr. Mo. Hello. Hello. Hi. Where the one ba. Musa said dear where done na yen. What is it? Magungum. Yes, dear. Time rain awadi so. Sign so come worry answer is say the omu here deliverance. Be man we a bomb. Oba so a bomb. Ah, grenade. Min Canada. Share. E so ba ye no. Obeno kwa ya me because obia ho hihye no fine kwa wodan kwa hit enti ehwe no awo makasi sa awo brewu ena me no so wo de kwa so wo yese o ma me nia so akore ma me fan to ano hwe bema o pese oba pese wa de yeso a papa ko so yare o mi ura mba chew ne de ifili o be di edi yes all the two ano acha 2 minutes kwa mba kwa ngba na asem na sa ena me mpeni na nyesi no o fishi mbasa nti di ma nfa nto ano mo mu shi ma ne da hotin na ma no mra no ba ya sa eti awo bi sa me di o di anso di na me ni ba bi a wo so fi ba Ade Atwa Mountains o ba what to ask him adidi a wo hia wo pe o da bra no o de no so oba tenta se ami my ba no for me ni bi a enya adidi a wa bia wo akoma din de to boase ya awo we di weda no program yo ho no kwa na ye yi o e feel ma me no rough how you feeling oh bi ja pa uza yeah ya men come why so take care. Thank you so much. 0302 216561 0302 216562. Hello. Hello. Hi. Good evening. Pacho Dini baby Alfrefree. Good evening. Because your friend Eno. Because every tema. Well, my program no manage you. Na Monsieur Mo. Ayana. All the time beyond ye program or radio show. Near say, and I suffer no anchor, and I suffer no say, Miss Ramo, I want to play. I suffer Nika.
ɛna sɛbio ɛma no yɛwɔ imeku anti man no so ɔmkɔ imeku, and that education is coming from there. And yet I bring in a beba say also for the platform so obeka say na munye say they have a time we the yes anyamano. And to mesemo aya musu sumbo aso for they are doing it. As for dinner wo baby as for dinner I was only them I will come for them I will radio so amuka say I bring in amuya. So ni peti as for dinner wo baby and to mesemo aya musu sumbo aso for they are doing their best. They are trying their best. I am sorry. And to me, thank you. That's it. Thank you too so much. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Nice to say. If I tell you, if I tell me, my program, me how be if I do a mokano, and if I fit them. Pato mission your problem with fa in year in problem be there asem semi ben wa na dani asem sese menti ase o ben na o se dey ena wa bre ena o jim ho ena deben sombi bre eti amane tambia menya emijie mano. So, that's so intimate, dear radio to see an amity as a man. And I'm a friend. Oh, yes, so Babette at Tamana, sir, APA. It is an idea, and I'm missing person to me. Not dear Musumo, maybe catch them, so. Nema can be a channel, no so at Masia. I'm a patcho, wouldn't that now Monday who said the idea warrior no a hawana? Oh, yes. Na wo busa ne se ade na de bia on pese obe kamia ben wo no then na o kai what was the reply me reply ni say wa bre say president yere kura wonya time ma president eno me asam inti wa bre ne menti ase inti de bia wa bre eno me asam no almost 4 months ni president 4 days 4 months. Mo da so wire na mo divorce. Mo da so wire. Yeah, that them to say senior madam no e class here. You know you one room but your bed you know. Who now the bed ne ba, who now this her bed idea ne ba ya na say. E ba no, say. Actually, some me no e wo ba no. And I miss me ni omo and paba also can be different one na wo sha ase so wo say afedi ebu abo adenti na ukoto bed fufuro be si ho say oni omo anti adenti na uka so oni omo ndam paba akoso o say senior e baba mu de enya de metumi adava mana no kra obey no na wo so ni mu Ghana mbema sometimes mu nya romantic enti kama owo ye chese ewe hi kura sa oba ne num nufuo ni ene kwa wo bed so na me so me nda me bed so na wotwa nufuo a waba but nka oda akola ne da mu nchen po a ka wo bebam no you make her feel wanted say no sometimes e bia ade kitu e bi na wo ye yo emba yeswechi a everade nyankopon woni the scorn of a woman obika scorn of a woman out here say obika wrath of a woman out here say I'm telling you we are mini abem I'm telling you ebia ade bi o baka no nkan maybe she felt say na woman wama yenda mpa ba ko so akotompa afe ya me so me ba no wetwa no for na me kyerɛ wo say me ye magagea ene me mfa ama wo kra what you say time a yawo foforo no ena ye hia most of the time that time no ye vulnerable intina ye see ye wo bibi unse oba wo foforo ye wo depression etumi chie intina for the ama akwai say some ebi mu kwa to me bodam that's when we need love it is some moment no postpartum kila me da so wati postpartum depression it is a one my sa love na se ye heal oh jai I'm telling you jai I'm sure you are no krenye ye bi onti me pacho yes maybe there's something and I make anointing Mr. Pebibi never so be
obe pata wo yira pata no kwan bi so na mani hunu say tam owo ye na enya say wo ndo no na enya sa na bed no so obekwa kwosesa fa kwa ma alaji no we chiro no ye carpenter no on merge bed ni mamu aha odwane ya na shine kati okay hello because I mean sometimes that is the reason etumi ma ware bi eye bibi ba obi o hon say obeka na ya na me yiri mbumi but what did you do sorry ka Mami, onye dembo na me se obi wo ho a me no mienu nya betimi abe complain o but obebusa se dey na wo ye e ma wo ka se nipa no onka wo se ebuse mu na wo ye say ya se oba no wo ye so depressed so nyim de mazi o ho bese no so nja ye ne de bia na imanche bese no ma ta asama na so na onye na dwundo bejai nti wo a wo tse ye mponcho a ye wo mu akie na de bia we bu eja ma wo na time na fa he nti na shan ebubu mani nche we chire we okay oh Sarah wususu wo frɛ yɛm picking the call asemo okay ebusia ni aye de besi ha na emom meje me final words na on say ende no mema ngwa na frɛ na ade weather ni ntia na weather na ka come asema mom okay am I boyechi okay mami final words yo me de ho na wo frɛ nyina nso ase chede se besi obeyin no nyo ho kafo wa se ehu daz ni nyipa na mpia ma wo kwana ka sorry chran na yenwe adwuma dare nsanye de mazin bi abisa na by mistake bi na wa ba yetum ye de mazin wa wor ma tabe bia wa beyin na mo besi no kwon de ni ye manche mu ehia na ndama wa akofan tmesre mom bada bia nkita wozin ko de mpema agwozin ko nkomo bi odze enyi je befie bo susu impa na wo ya wo na akotompa ma wo ye ati so ndo wase wo ko wo kra de wo kun ni gina na hwe not on de sana mesiafo ye fa ye se wa ade nti na etumi akohwe awi a afi mpa no na ntumi ndado bi mebese no wo de bi wo kra aboa no abofo no sna wo de bese na abrepia so abofo no ma wo de ye boafo ne nyina ya megisi de obakai bibi no buefu mpo a nzema nti wo mayen sua soreka mepocho ma ye ne ye de bubu eja nkwa na pacho na bu eja wia na asna ya ade ne bi mesre wo mayen ye bibia no onfa so dwembra yankopon ya doma next week Fidorbe no on the 5th yankopon ya adma ye nyina ye ka ye last all night wo ekumfi adanse ye start fida memenda kosida ne ye de nasosom no atuade ne ye wie na chede ye bo ebeko bi mtia na ye ko camp meeting no me said e bia o temi bia no bomo on the 5th September bra ekumfi adanse na yende yankopon ase wa fi ntama wa ye zama hen Sir Shima Manze Antitma or Bonnie Namawan. Okay. My office is so Tabola Israel Masarache, a one to Hiama, a phenomenon of fra. May you be sure me say Uncle Biara. Okay. My yada papa, my number near 0242 842 459 0242 842 459. Obit me a frame anytime na obey Tio Sufre counseling mo. Ekukuda menwa ne ma enti Apostle Benjamin major final words utima nyame shiro emse sofo bi efre na ya attack asofo yeso ya asofo me use instance bi kura say sofo bi ekasa about sex no social media attack no na ye kan say asofo nkoso a na enchirechire we can teach everything to make our members get better ena aware emu enije eye empema grow ena empema grow so wase obi anya eson faso dise wutie ya na se wunyenya aso faso a wone wo kafo no enya nkitahudie kire na de oye a woni beje na muntumi enye na obia enya na nije ochina so yenya mepa ye youth for your camp ochina kopim Sunday ewo mampon ti bebi a obia, and if you want to join us ubetumi aframe me contact more information 0243 43 again 0954 0243 43 0954. Thank you, Tima. Thank you. Youth first. You also Beji African ne China. Ambuko bi no mo nyo youth. Omo ya papa gronis. Omo ka men ministry. Omo men. And some mama son come men fellowship. Yeah, 35. Yeah. Dabio, Shine 24.
Football age. Ebusi aye de mo besi haja be ya dum na dum bi dum ya. Dasene ye be san Asia. Awowom nti mo fan Kenya ma warie. Me bompa ye sa warie bi e ho atochema nyame mfa kwan pa bi so na on hele sa warie ne wiase ade ya ne se woni obi ti ho na odo bi enim nanso wo ye ho hwia enye yi. Nti I just pray for love, divine intervention for each and every one of you. Nyame hwamo no onye mu nyina kese promise ye ogina we ne space no se nka meje ma African na me hu niema cause African space e friend etu mu osum because me hu na ni kosua no nti se wo ye mi oye dia me hu hwe nti ebusia nyame hwe obi bia no onye mu nyina kese da se ne ye be se hia Dr. Shine, God bless you say osoda ya for topic ni bra because topic ni na say we are too much what you say. God bless you. African, next week and share our space with Mr. Me pacho. And the brand be show no why. Bibia be fine mommy and daddy nyame on shamo. No nyamo kese. Me dedicate my yeni nyina nyame nti ba mama sanye bium a happy 60th birthday to Joyce or Pari Ado Tema Community 1 Market with Fisulo or TMA, and a happy birthday to Deputy Superintendent of Immigration DSI Augusta with your sister Ya Owusu Enima and our mommy Prophetess Grace Owusu Afenyo Timini. Well, Mosenya Mishao no nyo kese no new free Adomo enko Adomo. Hey, Superintendent with swag. Say apolisi fo nyina ye photo shoot o ma be die adwuma nafa. Nyezi o. Nyamisha no nyo kese so beautiful. Hey, wo twa ate. Nyamisha no ko fine, no ko so pretendant. Nyami onsha. Do airport one na ya ka che. Me passport kra me mfampo because me nim so pretendant. Obi an to me nyamehwe. Me na me call o.